Orang mah oke. Ya. Yang perlu ngusap kasih Edi. Gimana ya si Edi nak? Dek, ya orang ngusap di balong baji. Kemana itu? Oh ngusap di balong baji di dinya. Lain ngamak mua sih teh. Walah, senita kerayu. Oh, ayo atuh yang ngamak mah. Ya, bro. Itu bener bayan diusupan. Oh, bayan, Anita Bu Haji ke? Nah, mesti ke kulunuk itu. Walah. Gak dia. Nah, dia tuh satu Bu goblok. Haji, Bu Haji. Ah, siang goblok ke bawah lagi. Lain bayan sih teh. Ah, atuh sasadu we satir beli. Ulah sasadu we bekerja deui we. Atuh anjeun macam lah. Ada itu, bro, dengan sini hantam berbeda sih mah. Oh, tinggalin urut putih untuk karakter gitu atuh. Loba atuh dari mana atuh? Mana dah belah mana? Iya, aing mau goblok sih. Jadi itu atuh mana lah kalau di dia? Ah, sia we di ditu tuh goblok sih teh. Buat mana belah itu kerasa? Iya, sia di ditu tuh sih mah datang depan ori. Oh, Benar wae sih mah. Sia mana upahna tuh eta? iya aya tanah ember urut penting. Menang upahna kan tinggal ngawungkeun atuh. Oh, kok bae lah. Sekarang teh. Hoksok atuh sih teh. Masuk we sia lah atuh. Tuh, mas aing mah tuh kuku bola teh. Oh, akan wae sok we heula. Masih buat tanah yang kuku bola itu. Bae mana-mana panggilan ge. Oh, ini yo pi lauk teh pi. Wah, tuh loba deui atuh belah kintal di belakang ge. Woi. Oi. Sip lah ieu mah yeuh. Nah, si gak aya nu ngarusep. Entah saha eta ngusepnya. Tih, bae carekan geura. Oh, minta cenah. Hai, kita saha eta ngusep? Wah, tuh jalan we di balong Bu Haji. Eta beda heula, minta, urang teh minta lain. Ah, siapa tuh kucing bebeja teh. Ora ada beda teh pamit jeung Bu Haji na ada beda teh. Ya mah Awalnya dari mana? Mungkin tadi hajar, belakang tuh. Kagak yang jalan-jalan di balong Bu Haji ada satu kenalan Eta tadi. beda heula, ulah main mancing-mancing we. Munah we mami, ulah modal-modalan gitu tuh lauk teh. Oi, siapa ngajak ke urang atuh? Enggak, balik sia. Beresan nih. Oh, siapa goblok? Jangan mulut tuh. Urang teh make duit itu make modal. Balik sih. Ada atuh. Anaon teh. Tuan, beresan ge. Balik. Bulit deh. Nanaonan tuh. Ulah tuh beresan ada buru lah. Beresan. Bos bebeja aing mah Bu Haji. Nah, bebeja. Ban pulang oge. Kenapa balik lah? Beres. Balik. Ulah gawe lagi di cuman dah. Enggak ada dia mah. Ngali tuh. Pulang mah oge. Ya. Dasar harjadah sia teh. Mata aing dikejeburkeun. Dasar goblok pisan dan ya. Aing teh sengaja alak lauk dipancingan teh bebeja. Goblok dasar teh di mah dua teh.